Illuminati hi kumsang khazasari somsari paruka khan Adam Wichapan Bavaria adina adin tu Wichapa hian apol ti chaknan le thedar zawnan Freemason lodge te chu manropoi mo ber pakhata amanga Illuminati te hian anpol thupnan le member tharlak nan Freemasonry kha manrua tan an manga Mason te kha Illuminati ya an shoi lut ta thinani Illuminati hian Mason te kalphung hi tam tak an entona abi takin mit pakhat omna angchi symbol te hi pol pahni te hian an manduna wangin mi ten pol thum hunemo antifo thin bok heng pol pahni te hian tun lai thiam na reason le mishing dik na human rights le sakhuwa ema sarkar ema thunei na sang lu tuklaka fihlim na secular values kha an ngai poimo berani Illuminati hi kumsom tha chau ading tia sarkar ina khap nuwa an top zuya ma se Freemasonry ero kum zabi som pariat na ma de tang to in voin thlangin kovel mun sang sanga alading reng thum Illuminati te po hi top to angin om ma sela voin thlangin aruk top khokin alakal reng tho Illuminati te hi an om tak tak lova in nialna anasa hlea ngai ruat na mai le an om tak ringlo tam takan oma chuti lain history kan thlir chuan Bavarian Illuminati kan hmuwa Luciferian Society nera inzom tlat he Bavarian Illuminati hi kum zabisom pasari na a Enlightenment era lain mei ni khat sang khat zasari somsari paruka German philosopher Adam Wichapa khan aruk top khoga adin pol pakhatani ti kan soito a Europe lal ro rel na sang le sa khobi neite pai thlatura phiar ruk na thok tu polani a ma se he order of Illuminati hi Karl Theodor Bavaria elector chuan kum sangkha zasari somriat pali khan ati top saktani akum le sangkha zasari somriat panga March ni khan Bavaria a Illuminati to phachu man theina thube achu nga la Wichapa chu atlachia a ale khapoimo tak ero man ani thung chu mi nuwa mithil ti theile thluak tha hausa tak te chuan aruk top kho ka pol dinim khovel pum pui hi ro rel na pakhat noya kun tira ramsang sanga sarkar te tluk chia tira Illuminati member ten an obbe khovel thar New World Order siam chu antum berani America ramin independence an hu theina te Vietnam war te asum lama furtu investor lian aruka inzom Freemasons honen po aruk taka inzom na nei asoi ania he New World Order siam tur hian khovela bengzong inhlun zom tira poisa in ang mana zirna in sumdon na le media zong controla sa kho sang abi takin Christian sa khwa tluk chia tir chu antum ni in soi ania milar tak Winston Churchill te the Bush family te le the Rothschild te kha Illuminati member ni in soi an lo ni to thina sakol tenen po anrin zon hial thin to bokani Illuminati chungchang hi mithiam tak te po in soi chian tur em an thri lova aruk taka khovel obbet thei tura phiar ruwa aruk theyang bera in mukhom a chachin ni in soi ania khovel politics a anin nam hnoi na te chiat na sanga anin phum ruk dan tile tun lai thalai te ngai ven hlim hlop thil chin chuana pulpui music industry ya ansul nu te hi khovel in riat dan lar zual te an nia Illuminati te hian milar le zai thiam lar tak te chu sum le pai le ming than na manga vurin an member te po in Illuminati sign hi aruk theyang berin an lan tir thina tin an hla thuwa te po hian setana fak na thu tam takan zep thina heng hi hetia en liam mai chuan kan hmuthiam lova ma se uluk taka en ero chuan Illuminati symbol hi music video tam taka hian alawin phum ru ni in soi ani thin Illuminati te hian anchin chian hi mitlong mu ngal mai theilo uluk taka bi chian ero a hriat thei si im mun tin renga an zep ruthiam hle a zir chiang tu then khat phei chuan Illuminati hian kan khovel ni tin nun hi kan hriat lo hlanin min control a an symbol hi aruk takin mun tam taka a in phum ru ni inan soi Illuminati ho symbol chu han soi fia donela Illuminati te symbol a mit hi Lucifer mit entirna ania hei hian engkim a hmuthei angin an ngaya pyramid chu nga da ani pyramid chu achip azuya anwai lam a ar ang hian ro rel na pakhat hnuaya engkim kun tir tumna alantira
ti chuan Illuminati symbol chu pyramid triangle chunga mit pakhat om alem ami ang hi nia hetiang lem hi building design sang te company logo a tele music video le fashion designer te kutsuwa ka tele US dollar a te ngei po mu tu ro omani tin Illuminati te hian Christian sakhua tluk chiat tira an mani mal som tu setanal ram din antum tel bokawangin pyramid chunga mit lem om Eye of Horus baka hian kel luru rolem pentagram te hi arukin an chin chian atan an mangbok ni ilan soya achunga kan soitak Illuminati pol te hian kan ni tinnuna nasatakin a in rola an chin chian a sang te chu arukin tam tak kong sangin mun sanga an phum rotel to a an lalram zona tana an man ro tangkai ber pakhat chu music industry le Hollywood khuni in Illuminati chungchang zirchiang tu te chuan an soi Illuminati ti hian setana chu pathian ai na ro pui zo ni in an ngaya chu mi awang chu music industry le abe bo ma po hian Illuminati te hian an thun huai an da to zai thiam te music video a chin chian a sang Illuminati symbol te kel luru ro te le pentagram te le checkerboard adum le avar te ni pathian lem te an lan tir nual lomani abik takin tun lai thalai te na kan du le ngai nat em zai thiam JZ B1 te le Rihanna Lady Gaga Katy Perry le Bob Dylan zom Freemasons member mi hau saton to Rockefeller family ming soinani in an soya he clothing line logo po hi Illuminati sign ang khania tin athom no design dang Rockaware sign a po hian midlem Eye of Horus chei dang lam amangani JZ hi Illuminati member nia soi ani angin chumi ti chiang tur chuan Alicia Keys ne na an hlalar tak Empire State of Mind apo khan isuan achandam theilo che nun na chu ko ran to phuna a in tran chi adom ti ina lo cham zo to a aba mal som tu Rain Man ming hi Rihanna ne na an hlalar tak umbrella le hladanga te po an lo cham tel to ani chutiang bokin Bewens knowledge po hi Illuminati member nia soyani a tun naya a album ming I am Sasa Fierce po hi ram huain a obbe nuwa a ming ni in soyani tin tun nai maya po khan Illuminati ti symbol ke luru rolem chuanga chei ranin tha alak ba ka ke luru ro zungbun abun lai tha ti lan ani che chuai kha tin tun lai pop music alar Lady Gaga po hi Illuminati ne ra inzom nia soi ani bok anni po hian Christian sakhua ti borbang zogin music video asiam fawa tina video then khata ke luru ro akhum lai te kilem vuana in chei tele all seeing eye omna kor ahak te tam tak mutura omani tin Eminem po hian ala thu tam taka setana fakna le ama chenchil tu achurila a om ti acham chuaka Rain Man chungchang po hi ala thu a mutur tam taka om hetiang de ubok hian zai thiam lar tam tak chuan lar le ming than na sum le pai uma wangin an mani setana ne na an shal thu hi zep lovin an lo puang chuak to thinani no pan laia pathian hla chau sachin Katy Perry po khan ten live channel ama a interview tumin kumsom panga kani laya music kalu chir dik chuan gospel singer Amy Grant angni katum thin ma se ka hlo chama wangin ram huai ne na kanun ka saltani ti ira soi phok maya tin rapper Kanye West te Bob Dylan le JZ te po in hetiang hian thu an lo chak suak to ba ka an mani obet tu ram huai a om thu le an lapua then khat te po heng ram huai ho pek hini ilan soi hiala hetiang te hian zai thiam tam tak te chuan an la a setana ne na anin lai chin na sang an tar langa a thenin fia takin soi ma se a then chuan love story le an nun buaina be charin thuk ru angreng takin an tilang thung thin kum sangkha zakwa somriat le sangkha zakwa somkwa chawa rock band le music te khan soisel a hlo le a satanic music kan ti ya thu soina a te kan soisel na sa le thin tunlai music a rock music in mun a changlian ta vak lova ma se hip hop R&B le rap music ten mun an changlian le thina heng music la thu te hi sex le tharum thona lam ani deuh bera
ma se hemi pi athil om hi ngai tu na chang shelo tam tak kan omang an la thu tam taka hian thil ho deuh angalang rain man hi ni atong bul atanga chui angai san lo rain man ti lan na hlang sanga tanga kan mu chu rain man chu malsom na sum le pa ya mishing te vura lar na le mi pat mei chiat na an mamo petu angin ani emineman my name is Rain Man ati le Ozzy Osbourne my name is Lucifer ati chu thil thumun ani ya setana chu he khovel thim chunga ro rel tu ani ya hausak na lar na te mihring chunga ama hne na in pe te hne na apethi na chu wangin music industry chuan aminga Rain Man ti inan soitani zai thiam tam tak chuan an tharau hi ram huai hne na an lan thu an soi thin chung mi te chu Kanye West te le Katy Perry JZ Eminem te an ni kan ti to kha Illuminati lathen khat kan tar lana khiam Illuminati ti kan huang Angels and Demons free ma khan Illuminati kan hu bok Illuminati hi mitam tak chuan film le thil danga man atana an phua chok ni inan nga ya ma se thon thu satlia anilo ni se tupak te hian asa asalawang he zai thiam te hian an hlathu magin mi puiril ru hi an hne me ka Rihanna le zai thiam tam takten an hlathuwa umbrella ela e ti ang chi mu turatam le ya umbrella soifia na sang zinga pakhat chu thil min puya min veng tu ani umbrella chu latin tong umbra atang ran kalani ya a om zia chu hlim sado ti nani latina a om zetanga chuan phung emo tharau ramhuai emo ti na ani bok okal lekhabu pakhat necromonicon a chuan umbra chu tharau pakhat sum le paya malsom na thlen tu le mi pat mei chiat na a du tu sam thlen tir tu agin tarlan ani a umbra chu ramhuai setana anga ni a ngayani ti hian Illuminati te tum le kaldan chu kan thethiam to tura ngaila achunga lu to te tan hian ol sam tak hian a chuwa mai theilo ani mel zai thiam ho hian an la thuwa an tilang vele tlat sela tupaka Illuminati te po khani ya ma se a chuwa san ta chi nge chi lo kan shepan lo ka hlum ani ta mai si ya Eminem hian Illuminati hi chuwa san atum na sa in an soi Lil Wayne chu ral thuam akola wangin hun rei tak chung zela atan pha hei hi Illuminati chuwa san atum wang ni in an soya Illuminati te hian an man ruwa a an lo man hret to an mani phat san tum te chu ming chiat na sa tak nen an the ber zui thina ni ti ai po jail atan chan bera chuan Illuminati hi ni in an soya an hriat mia lovin an in chunga ral thuam emo rui hlo emo alo da a hetiang thil an kol ani ti an hriat hau lo kha police te tu emoten an lo sila an mana an ming achia a an record sal ataniama an lo om nuam salak lo a sum le pa ya har san an tok thuaya chuta an din chuwa le the nan chuan Illuminati hi an bel angai le thina ni ti inan soi rapper DMX chu a ina rui hlo an man saka ani chuan anei lo thu le ata ani lo thu sila ma se an man miau mai sia ama po in mak ati hle ni zai thiam ani awangin ming chiat adu big lo police ne na chanchin bumi le pon lam mi an shilem ti anua an zo in an shil lo thu an soya chuti chung chuan chanchin bumi thenem tak police station a an lo om man tlat Illuminati te thil ti le phiar ruk na ni in an ngai mi a an pol achua san lo na an hlin be tum na man ruani in an ngai Whitney Houston po kha Illuminati te na an tha ni in soi atam hlebok rapper lar Tupac Shakur King of Pop Michael Jackson pop star Alia guitar legend Jimi Hendrix te thi dan po Illuminati te tha ni in an soya Illuminati pola lo om to milar tak tak ten he pola tanga tal chu an tum chuan Illuminati te rem ruan na in ming chiat na mak pui na boma anua chuan chan sang odi ka hlum in o hlum accident wang te in an thi zui thin ni in an soi ma se Illuminati chungchang an soi zong hi za adik vek ti na ero ani lo kherlo khothang ho khu ke ni a in thupu chop an uara an thiama an media point an chuwa hoi bok thil tak tam tak a omang ti chu phatrual ani lo ma se thubel chian dol lo tam tak om ve thawang ti hriat tur
Illuminati din kum sangkha sari som sari parukani dollara pyramida oma chumi nuaya chuan latin ziak danin MDCC LXXIVT ai ziaka sangkha sari som sari paruk tinani America hi Illuminati te din le thunei na an poisa apo alangani ti tan chana an mangthi ma se MDCC LXXIV hi British sarkar atanga in la rang tura US Declaration of Independence an chua kumani amai ro chu US shroi tu hlui te le thil tam tak hi chu Freemasonry ne na inzom na nei ti ero phatrual ani rawang thil poimo tak mai chu mi in an soi zong hi thu ti kan vek lo ti hi ni then khat chuan in ti la nan le an thu ziak mi in an ngai vem theinan an du awangin taisa